Hristos se rodi. Hristos se rodi. Mir Božji, Hristos se rodi. Svetinje, ne damo, 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 ne damo, svetinje, ne damo, svetinje, ne damo, svetinje, ne damo, svetinje, ne damo, svetinje.
Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, i na zemlji kao što je na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas. I oprosti nam dugove naše. Blagorodna gospodo Pljevenska, draga braćo i sestre, neizmjerno je zadovoljstvo u ovom burnom, ali epskom i biblijskom vremenu biti dio jedinstvenog narodnog organizma i učestvovati u velelepnim dostojanstvenim litijama kojima, braneći naše svetinje, branimo ne samo crkvu i državu, već i naše duše i narodni obraz. Zasigurno će jednoga dana biti žao onima koji namjerno nisu sa nama, jer su propustili da budu dio Božijega djela. Našim krsnim hodovima, putevima i stazama Crne Gore osveštali smo i vrijeme i prostor, ispunili kanjone, gore i doline ljubavlju, mirom i radošću. Zagrlili smo jedni druge bogoljubljem i bratoljubljem. U našim litijama su naše braće i sestre svih uzrasta, od odojčadi do džedova i baba, pa smo ukinuli i ono što nas je decenijima dijelilo. Više nam ne smetaju ni vjera, ni nacija, a naročito ne politika, da bismo svi bili jedno i da bismo zajedno branili naše svetinje. Vaskrsla je naša vjera, vaskrsle su naše nade, a vaskrsao je i čisti obraz naše države koje su neki decenijama prljali. Pokušali su i pokušavaju mnogi da nas zavade sa našom braćom i komšijama. Naručuju tekstove o režimskim pljuvaonicama, podmeću neistine, sami iscrtavaju i pišu gnusne poruke, optužujući druge za to. Pozivaju, zastrašivaju, prijete, prave pritisak na čestite ljude. Neznaveni pojedinci i režimski protagonisti se oglušavaju, nesvjesni da nijesu dorasli veličini ovih događaja, te nastoje da nas mute. Ali ne ide im za rukom. Pljujući na nebesa jedino pljuju na sebe, navlačeći prokletstva. Na sva iskušenja i nezgode odgovorili smo evanđelski. Naše dostojanstvene narodne litije molitve, koje predvode naši arhipastiri i sveštenici, demantovali su sve zle jezike i pokazali im naše istinsko lice, lice naroda Božijega. Kada naša braća stradaju i mi se osjećamo sa njima, zato što nam je stalo do njih, zato što nas je Bog uputio jedne na druge. Iz istoga razloga su se učesnici, i kako to reče prota Boris Brajović, djeca litija, ovih dana odazvala najmasovnijoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u Crnoj Gori, svjedočeći zavjet da ćemo svetinje braniti našim ličnom svetinjom, našim životima, na najplemenitiji i mogući način. Stoga su ovi divni događaji svojevrsno sito, kroz koje je prosijano najljepše žito za naša buduća duhovna i narodna polja. Izražavamo blagodarnost svim čestitim Pljevljacima koji su dokazali da duša ovoga grada nije izgubljena, te da je gospodstvenost koja nas je uvijek krasila preživjela sve muke i nevolje. Sačuvali smo naše čojstvo i junaštvo i predajemo ga našim potomcima.
Zato hvala i malome i velikome, i mladome i starom, braći, sestrama, očevima, majkama, babama i džedovima. Hvala i onima koji su zvanično protiv nas, jer nam pokazuju dobar primjer kakvi ne treba da budemo. Bog na sve i o svima misli, a mi smo tu da razumijemo njegove znakove pored puta. Zahvaljujemo se našem arhipastiru, episkopu Mileševskom gospodinu Atanasiju, koji ne štedeći sebe usrdno učestvuje u našoj borbi i uvijek predvodi litije pljevajskim ulicama. Upravo na njegov poziv, poslije mnogo godina, Pljevlja će posjetiti njegovo visokopreosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski doktor Amfilohije, koji će u četvrtak 20. februara služiti molebni kanon u crkvi Svete Petke i biti na čelu našeg krsnog hoda. Pozivamo sve blagočestive Pljevljake da u četvrtak svi zajedno dočekamo naše arhijereje, te da opet i opet iz svega srca saborno ponovimo da ne damo svetinje. Ne damo svetinje! 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 Draga braćo i sestre, ove litije su naš put, ove litije su naš podvig kojim mi Gospodu pokazujemo da smo spremni da istrajemo na njegovom putu. Zato trebamo da pomenemo i primjere onih koji su spremni da na ovom putu istraju i koji motivišu sve nas. Zato ćemo se sada svi zajedno sjetiti i čuti za dvojicu naše braće u Hristu, Milinka i Radinka, koji su iz Srečanja krenuli pješke za Pljevlja i prešli više od 80 kilometara. Večeras imamo i tu čast da je sa Boljanića iz hrama Svetog apostola Petra i Pavla sa našom velikom i divnom litijom hodio i načelnik opštine Čajniče, gospodin Goran Karadžić. Koji nam je učešćem sa svojom braćom pokazao da grad Majke Božije, Krasnice Čajničke, podržava Crnu Goru. Blagoslovom našega vladike, episkopa Mileševskog gospodina Atanasija, mi Pljevljaci večeras imamo osobitu čast i zadovoljstvo. Večeras je naš gost, veliki i uvaženi sveštenik, univerzitetski profesor, otac Darko Ristov Đogo. Molim vas svi da ga pozdravimo. Sada će nam svima ovdje okupljenima u ljubavi, u slozi i bratskoj brizi za svetinje otac Darko uputiti svoje riječi da nas okrijepi i uhrabri na putu na kojem smo pošli. Oče Darko, izvolite. Preosvjećeni vladiko, draga braće i sestre Pljevljaci, pomaže vam Bog! Pošli smo danas poslije svete liturgije iz jednog svetosavskog grada Foče ka ovom svetosavskom i nadaleko po gospodstvu čuvenom gradu Pljevljima preko Čajniča blagoslovom Majke Božije. Jer ko će zaustaviti svetosavsku rijeku da ka istom moru teče?
Draga braćo i sestre, ovih dana profesor Cetinske bogoslovije đakon Dušan Bigović, da Crna Gora ovih dana drži čast demokratije. Ja bih rekao, ne samo demokratije, drži ona čast gospodstva i čast vjeronauke svima koji su možda na vjeru zaboravili ili je se možda odavno ne sjećaju. Drži, pošteno ću vam reći, i nama koji imamo u školama našu vjeronauku. Mi smo možda se i o vas sve ogriješili misleći da je kod nas crkva živa, ali nema življe crkve svetosavske, nema življe crkve u cijelome svijetu pravoslavnom, nego što je pravoslavna srpska svetosavska crkva u Crnoj Gori danas. I čovjek se nekada pita, evo, pitamo se mi iz ovog ludačkog pokreta, kakvo li je onda bezumlje kod onih ljudi koji smatraju da možeš izglasati, da odvojiš Ostrog od Mileševe, da možeš da odvojiš Cetinje od Dečana, da možeš da odvojiš Bogorodicu Ljevišku od bogorodičnih hramova po Skadarskom jezeru. Kome to normalnom u glavu može da uđe? Nikome. Svaki čovjek zna da svetinje samim tim što jesu svetinje pripadaju Hristu Bogu, pripadaju crkvi Božjoj, a crkva Božja ujedinjuje sva vremena, ujedinjuje naše prađedove, džedove, nas ovdje, ujedinjuje našu još nerođenu djecu. I crkva Božja ujedinjuje sve narode, ujedinjuje crkva svetosavska, srpska, u svakom momentu sve ljude koji hoće da joj pripadaju. Draga braćo i sestre, svako jutro kada se probudite u našoj svetosavskoj crkvi, koja je samo jedna od pomjesnih kanonskih pravoslavnih crkvi, ali svako jutro kada se probudite u ovoj svetosavskoj našoj crkvi, sa vama se to isto jutro ne mole samo Srbi, ne mole samo Crnogorci, Makedonci. Sa vama se svako jutro moli u Kataloniji jedna parohija, katalonska, ali u srpskoj crkvi. U Francuskoj, francuskih 10 parohija, ali u srpskoj crkvi. U Holandiji, u Njemačkoj, gdje god su ljudi se susretali sa Svetim Savom, oni su znali da pod okriljem Svetoga Save uvijek ima prostora i ljubavi i zagrljaja za svakoga čovjeka koji voli Svetosavsku crkvu, koji voli Mileševu, koji se moli pod Ostrogom, koji se moli u Gomionici, koji se moli u Studenici, da te svetinje pripadaju svima onima koji žele u te svetinje da uđu i tim svetinjama se poklone. Nije svako zlo za zlo. Da li bismo i mi, draga braćo i sestre, znali da nas ovoliko ima, da smo u stanju da se složimo, da se umnožimo, da se obožimo, da nikoga poprijeko ne pogledamo, da svakome ko bi došao da nas pita, kažemo, hajde brate i ti sa nama, ne bismo ni mi znali i zato vječitu zahvalnost dugujemo onima koji su mislili da će nas razbratiti, a u stvari su nas sabrali. Hvala im! Bog ti pomogu! Mi smo, draga braće i sestre, već odbranili svetinje
u našim srcima, odbranili smo svetinje i branit ćemo ih. I zakrštavat ćemo ovu zemlju. U ovoj zemlji, nažalost, kroz vijekove i kroz decenije, bilo je mnogo i ružnih i tužnih stvari, ali ove svetinje, ovi krsni hodovi, zakrstili su Crnu Goru, zakrstili su je i blagoslovili, tako da taj blagoslov Božji nikada više niko neće moći da otme. Ova djeca koju gledamo, oni će pamtiti ovo. Ovi starci naši blagosiljat će u posljednjem času svome što su doživjeli Vaskrs pravoslavne Crne Gore. I zato, draga braćo i sestre, dok ne budemo disali i na smrtnome odru, kada budemo u Hristu, Gospodu, gledali u oči, znaćemo da kada kažemo ne damo svetinje, mi ispovjedamo vjeru pravoslavnu. Ne damo svetinje! 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 Ne damo! Thank you.